mina uSathane ngake ngathi ngikhuleka mina uSathane ilizwi likhulumile ukuthi kimi ubona ifasa iduku uhlonipha uNkulunkulu mawukhuleka. Okay, yes. Ilizwi lihlala lingikhumbuza. Ngamuzwa mina kahle ilizwi likaSathane likhuluma lisithi uNkulunkulu musu uyawazi. Ungumntana wakhe ukwazi ngisho lekhanda lakho lobu ungalifasanga iduku uright. And leli lizwi beliphikisana always lalela lithi ngifasa iduku. Ngabona umuzi omhlophe. Wawukhanya. Umuzi lana ngoba mina ngangikhuleka kusebusuku kwakungela langa kwakungela light kodwa ungadobha inarity. Wow. Ukukhanya okwakukhona. So uNkulunkulu ethi when the time is right uzakulwa lenyoka la lenkanyezi ngangakwazi mina. Yeah, ngiyakuzwa. And mase ngishishwa ilizwi lokuzofakaza lapha ngithi ngabe sesifikile yini isikhathi. Ngakhuleka futhi kungo12 so manje sakhuleka ngo12 ngathathwa futhi. Mangithathwa ngiguqile kodwa ngizibona sengisemkhathini manje. Nxa ngisemkhathini ngiyakhuleka. Ngayibona inglosi enkulu emnyama thu. Yazi angazi kumbe zathi umuntu kumbe zathi yini leya. Yabona igiant. Yeah. Umnyama yonke indawo amaphiko amakhulu amnyama thu. Uthi yakhala. Yaskri bebaningi ilizwi lithi mana khona apho ubukela into eyenzakala khona lapho. Bangena ngaphansi kwamanzi. Ngithi manje bayenza beqoke kahle kangaka. Lithi lizwi yabona lapho ngaphansi kwamanzi. Yikho lapho kumoshwa khona izibeletho zabomama bonke. Yo. Ekhaya elitsha. Oh yeah. Hey. Yayi idinga nje le ndaba nje ukuthi umuntu ayibheke yena yedwa athi nje ngifuna ukuphila kobungcwele. Kakhulu. Ibiza nje ukuphila kobungcwele. Le ibhudi mina lami bengindaba eChristianity. Bengingayizwisisi but manje uNkulunkulu usekhuluma lami ukuthi mntanami ngikufuna ubungcwele. Ngithi ngizikhangele ngithi inkosi zaze zababomvu izono zami ziyanyanyeka lami ngiyazenyanya mangizikhumbula one by one. Ngiyazenyanya izono zami futhi ngoba manje ngiyazibona ububi lamanyala ekade ngiphila kuwo. Oh yeah. Ngiyazenyanya. Hey. Ngizenzile. Angikomsulwa ngila. Yes. Kodwa uNkulunkulu sengibonisile ukuthi izinto ezizokusalisa. Zena lezo kufanele uzithi ungazivuma ubuyela kuzo. Yeah. Yeah. Uvuma uchiya. Yeah. Kunzima futhi ukuchiya. Kodwa cela kuNkulunkulu akupha amandla okuchiya. Yes. Okunqoba isono. Yebo kunjalo. Ngoba isono yiyo kuphela into uSathane ayibekela umzalwane akwazi izamwisa kuphela izamkhubekisa. Kodwa abahleli kuJesu bayasizwa. Yebo. Bayavuka uPetro wamphika uJesu. Kodwa maye sekhumbula ukuthi uJesu umtshelile uyakhala uyabubula uthi inkosi ngonile. uJesu uyamuzwa uPeter. Yes. Uthi Peter nza kwakhe idwala elingasoze linyikinyiswe ngumuntu phezukwakho ngenxa yokuthi uNkulunkulu lobu ungabuya sezibomvu kodwa ubuye uzilahlele kuyizono zakho uyakuthethelela ebese faka umsebenzi wakhe. Yebo kunjalo. Yikho namhlanje uzozwa abantu bethu kathi uSisilwane wayefeba kangaka wayesetshumayela. Usisilwane wayefeba kangaka sethatha ubufebe wabethela esiphambanweni. uJesu wafaka wakhe umsebenzi evuso wakhe. Qoqala impilo entsha. Sokuqala impilo entsha. Wena ubusumthola uSisilwane wayefebe etshumayela umjaji. Ukhuluma ngesidalo esidala. uSawulu usenguPawulu. Yes. Ngasabulali manje. Yes. Useletha abantu ensindisweni. Yebo. Yabo. So thina silakho konke kanti uza ngitshelana. Utholakele ngiyamazi. Ngimbonile khula utholakele uyenze 1 2 3. Utholakele sebulele lesiphambanweni uJesu usemamukela utholakele uyazihlambulula every day. uJesu uyamsiza. Yebo. Usemnika umsebenzi ukuthi la yaveza ukuthi amanyala kade hamba kwanyanyeka. Oh yeah. Ukuthi abantu labo bachiyeni. uHezekiel lapha besimfundile esiqala ukumfunda lapha uthi nxa ungamxwayisi igazi lakhe liyabizwa ngapi phezukwakho kodwa ungamxwayisa igazi nxa esifa igazi lakhe liyabizwa kuye kodwa wena Hezekiel njengomlindi yes hamba yebo hamba obatshela Hezekiel yebo ukubekile babekiwe Hezekiel abanini
abanye silukhuni awubani abafazi these days wayebekhuluma ngoNkulunkulu. Hey, uNkulunkulu uyazikhethela. Ku comment section kukhona ababuze ngokuthi khona into le yamaduku ngabamhlophe labantu. uNkulunkulu yena akakhethi. Yebo. Ende kuNkulunkulu ngale masesezulwini akula ukuthi lo yindoda kumbe umfazi. Akula ndaba lekhala. Wonke umuntu siyafanana ngale ezulwini. Yes. Ngale vela kula ukuthi umpostoli sakuthola usohlele esitulweni esane kade siqongo lobulazo church yakho. Ngale osonke singabantwana bakaNkulunkulu sikhayela iwundlu. Hey bayithi. uJesu Kristu umsindisi. Yes. Sonke. So Thola labo baba bethu Abraham ama fathers of faith bekhayela iwundlu. Lama 24 elders esiwa every minute ekhangeleni iwundlu loNkulunkulu. Oh. But thina lapha emhlabeni sehleka nje ukuthi siworship sihloniphane sithandane. Hawu bakithi. Sekele ukujajana sibuyisane ngothando, sibekezelelane. Yebo. But uyathola thina sijajana thina uSathani ejabule vele ngoba yena vele ufuna umbuso kaNkulunkulu be divided. Yeah. Ukwenzela ukuthi nesebenze kahle. Ngoba akakwanisi phela ukusebenza lapha abantu bebambene khona. Uqinisile. Yo. Wakhuluma indaba ejule kakhulu. Ngifuna sifunde uJohn 11:25 ngiyayithanda kakhulu. Sigcwalisele la. Okay. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Amen. He who believes in me, though he may die, he shall live. Amen. Yes. Ngiyayithanda le verse bazalwane iyasifundisa ukuthi uJesu uthi ngiyikuvuka. Yes. Ngiyukuphila. Yebo. uJesu wethu aso abafileyo. Ngowabaphilayo. Yes. Uthi loba sebefile bayakuvukela ukuphila. Mina bese ngithanda ukuthi ngithi abasenkosini vele kabafi bayalala. Yes. Ngoba vele thina esimkhonzayo wakunqoba ukufa. So nxa simkhonza vele laloba namhlanje umzalwane lala sabe sikwazi ukuthi ulalele enkosini evuka nje uvukela ukuphila uyaphila kafanga vele thina abasenkosini asibo laba abafiliwe singabaphilayo. Yebo. So sibambeleleni kulowo olokuphila. Singabambeleli kulowo olokufa. Ngoba walinqoba ithuna. Yes. Wakunqoba ukufa. Wavuka lokuphila. Yep. So mayithi mina ngiyindlela leqiniso lokuphila. So masiloko sibambelele ezweni sibambelele ezintweni zika Sathani zena lezi ezasezweni zizinto ezifileyo. Hey, iyavela. uSolomon mayesithi kuyizele ezwe sokubona into azikufile lokho umphefumulo kuza kusiza ngani kuzuza konke kwasemhlabeni ulahlekelwe ngumphefumulo wakho. Yikho kwasokubona uSolomon. I'm sure wayesetsheliwe kahle uSolomon izulu awuliboni wena. uSolomon wakhala kakhulu. Waqala ukuthi hey ngagijimisana lalokho. Sengilahlekelwa manje ngumphefumulo wami. Zonke lezi ebuyisa uDavid walwezimpi ezingaka wachitha igazi uDavid wamthiya umntana kuSolomon ehleli wayehluleka nje uSolomon ngenxa yemisebenzi enyama esobala. Wathi sephezulu nje bakithi ngoba vele abantu bangabaphezulu kodwa mbaya yazi iyabafikela leyani into yibusathana ubufikayo kumele wonke umuntu abubheke mase bufika kuyacela amandla okubunqoba. Usathana uyakuyeka kahle ngabona dayi kunzima kuyekela phezulu khona. Uwamenzana uNebukadnezar. Yo. Etsheliwe lokutshelwa nguDaniel umprofeti. Hey. Uyalibuka iBabylon uthi yakhe ngezandla zakhe. uNkulunkulu uthamba ukudlotshana for 7 years. Hey. Because wona kuba humble loku understand ukuthi konke lokhu kwenziswe nguNkulunkulu awufuni uaccept. Ngithi ngithi hayi uNkulunkulu hayi mina ngiyaphila ngamandla ami. uNkulunkulu ethi wapi amandla olawo wena ngoba konke ukwenziswa yimi. Yebo. Amen. Oh. Hayi bakithi. Yazi mnandi indaba ziyasixwayisa ziyasikhuza. Amen. Kosinda nje kuphela ozwayo nendlebe yokuzwa kuphela yena yosinda. Olendlebe yokuzwa yena yosinda sibonga hey ngoba izikhathi ezinzima bakithi. Hayi zinzima. Yazi yikho lapha ngiunderstand ukuthi kulombhalo othi inkulu indlela eya ekubhujisweni. Incinyane eya ekuphileni. Bayingcosana abayitholayo. Ngoba ungayibheka indlela leyi abantu levangeli lelifikileyo lithi sizasindiswa ngomusa abantu balichumayela ngenye indlela engafanelanga. Ngoba leli liyenza ukuthi abantu bakhululeke. Yazi umuntu alahle lobuntu. Athi by the grace of God you forever saved, you are saved. As long as ngimvumile I'm saved. Ngale kuthiwa kungena imanyala le. Akungena into ezingcolileyo le. So abantu sikulendlela le indlela le ivumela loba yini.
Ngiyakuzwa. inkulu wonke umuntu abantu bayithanda lendlela le Yeah. yasezweni Oh. mina uSathane ngake ngathi ngikhuleka mina uSathane ilizwi likhulumile ukuthi kimi ubona ifasa iduku uhlonipha uNkulunkulu mawukhuleka Okay, yes. ilizwi lihlala lingikhumbuza Ehhe. ngamuzwa mina kahle ilizwi likaSathane likhuluma lisithi uNkulunkulu musu uyakwazi ungumntana wakhe ukwazi ngisho lekhanda lakho lobu ungalifasanga iduku uright Yebo. and leli lizwi beliphikisana always lalela lithi ngifasa iduku mase ngiyehla ngifuna ukugqoka kahle ngithandaze Yeah. ngikhumbula leli lizwi lathi ugqoka kahle uthwala iduku uma ukhuleka uyafika uSathane ngathi uyakwazi nje ukwazi nje ubaba bakho lobu ungakhuleka la and futhi uSathane uhlakaniphela uzakutshela nokuthi ubaba bakho uyakwazi ukwazi unqunu ukwazi unjani lobu ungakhuleka the way you are ufuna wena manje wena uphambanise Oh yeah. because yena yakhe iyabe like yabona ivoice la ekuyengayo like Yeah. hey wenza njalo uSathane Yenza nje indlela uhamba endleleni enkulu. ufuna uhambe kule enkulu Ekujisweni. kanti nguye futhi elizathi masele sichaleti aliuzwanga yini umbhalo alizange lazi ukuthi khona unye uNkulunkulu ofanele akhonze ngoba uyiphiqiphiqi vele. uyiphiqiphiqi athi it Uyobe was written seyijikile uzabe le. sesitsho it was written why you didn't follow Hey. ngoba kwamanje angithi vele yena uyenzela ukuthi alibambe ngomjibila kodwa phambili ngalo uzobe sesethi kwakuyizono zakho wena ungalalelanga iBhayibheli babe kukutshela ungalaleli come asithe sonke kuyabe kunjalo Nguzwa. so ngiyambonga baba wami uNkulunkulu kakhulu Yes. ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu abantu abake wabadalela ukuthi bemkhonze ende kulomhlaba lo uNkulunkulu wayekwazi ukuthi zizaba ziningi izinto ezizasiphazamisa kodwa ufuna sime ezweni lakhe elinye nje kuphela nje yebo silo nje sithi uJesu Kristu uyinkosi simlandela baba wami yebo ngeqiniso yes utsho njalo kulwana wesifazana waseSamaria lwana usabathe umJuda kanathelana nomSamaria into ekhona futhi esiphila kuyo manje omunye uzathi ngumRoma ngumsabatha ye umhlobo bani uJesu mayefika kulwana wesifazana waseSamaria uthi sesiphelile isikhathi sokuthi umJuda lomSamaria kabanathelande sokuthi lokho lisiya entabeni lisiya sokuyisikhathi sokukhonza uJesu ngeqiniso la ngomoya yes in your heart loba selingayahlangana kodwa sekuyisikhathi sana sokumkhonza hayi leso sokucwasana maybe ngokuthi le ichurch yangaphi ngaphi le ngiyangaphi ngaphi makuthiwa Jesus Christ is Lord yes ku build the body yebo of Christ ibandla likaNkuluNkulu abantwana bakaNkuluNkulu yes ngiyakuzwa kodwa uyathola abantwana bakaNkuluNkulu thina silokubhekelana phansi kathi ezulwini sizahlala njani ngoba ngaleli 1 bahle li1 phela ngalibandla ya li1 sonke sabe siphelele endaweni e1 yo la amaningi ngala emhlabeni yena uzathatha li1 hey ibandla lakhe elakhe kuphela nje yebo laba abanye bayako Sathane le the whole uSathane yo ya hayi cha ngiyakuzwa lapha ngangikhuleka abazalwane bami lapha ngangalalanga kwakungu12 ngase ngikhuleka ngabona senginkomunye umhlaba kuyenzeka abazalwane ngithi ngisakhuleka ngizibone sengikwenye indawo engingayaziyo ngiyabe mina ngiguqile endlini yami yebo ngikhuleka bese ngizibona sengikwenye indawo engingayaziyo kodwa ngiyabe ngingayekelanga ukukhuleka still ngiyabe ngikhuleka kodwa sengikwenye indawo ya umbono loyo so ngibona manje sengomunye umhlaba ilizwi lithi kimi your name is Gazari ngoba kunokwenzeka ukukhulunywa ngeEnglish okay angazi ukuthi uGazari lo ilanguage bani ilizwi lelana lithi ungowokuthula ngiyenza mistake la before ngiyofika lapha because ngambhala in short ukuthi ngingakhohlwa ngoba ngiyabe ngibhale ebusuku before ngiyofika lapha emphiwa khona igama bazalwane ngahamba nxa ngihamba ngadlula igedi laqala ngiyakhumbula ukuthi khona egedini lelana ngadlula ngengoma ngahlabelela ingoma udumisa uJehova ngahamba egedini lesi2 ngahlabelela ingoma kwelinye igedi ngakhuluma ngezilimi kwelinye futhi ngakhuluma ngezilimi amagedi la azaba yi7 kwelinye igedi futhi ngahlabelela kodwa kulelinye igedi angazi ngelesi6
because ngangisithi mangingahlabelelanga kumbe ngingakhulumi ngezilimi nganginganikezwa iaccess Okay. so ngingahlabelela ugedi livuleke ngingene so ngafika kwelinye igedi leli ngabona ngelesi 6 mangaphazamisa kodwa igedi leli angilikhohlwa ngoba egedini leli ngathi sengilaphana ngahlabelela ngabe sensima mangimiswa laphana ngazwa laba begedi le6 bekhuluma le gedi le7 engakayifika kulo ukuthi igedi lele le6 babekhuluma le gedi elisemuva ukuthi limbonile yini bathi yesimbonile kwase kuthiwa kufanele bakhulumisane ngoba kukhanya ngathi kwakule problem kumbe kulokunye kumbe ngithi kumbe angazi kumbe abantu abangathi bakhubana indaba khona bayichiye emoyeni so kwathiwa abakhulumisane okay kuze kube right mina ngidlule ngazwa bekhulumisana abantu benikezana intethelelo kuxolelwana ngadlula igate elingale likhuluma lalele senkulu kwathiwa now you can pass okay ngadlula ngafika egedini le7 egedini le7 ngifika in a very quiet place umuzi omkhulu angangaboni ukuthi ugcina ngawo umuzi la into kuphela ngayibona ngomuzilwana ngoba uNkulunkulu sivumela ukuthi sibone lokho asivumela khona ngabona umuzi omhlophe wawukhanya umuzilwana ngoba mina ngangikhuleka kusebusuku kwakungela langa kwakungela light kodwa ongadobha inarit ukukhanya okwakukhona kwakukuhle ku clean nxa ngisamile ngisabuka ukuthi kusebusuku akulanyanga akulalanga kodwa into encane nje ephansi lapha ungayidobha wayesevela ke umuntu lana ngimbonanga but umuntu wayikhuluma ngepeace umuntu lwana wabethi yena kimi your name is Gazar mayesithi your name is Gazar uthi ungokuthula kufanele uhlale ngokuthula ngokukhanya uprofete ekukhanyeni you shall dwell in the luminaries of light lapho bengisendaweni ethulile kodwa before ngifike lapho bese ngicorrecta la esitsho njalo ethi you shall dwell in the luminaries of light ngibone izihlahla ezinhle ezilamaluba ayipurple ngathanda amaluba amaluba ama-flowers ama-flowers okay ngiyakhumbula ukuthi ngize ngibona umbono lo lamanje ngiyawathanda ama-flowers yazi ngingabona iflower ngikhumbula lawana abe ngathamphilela okay uthola sengiwakhangela ama-flower ngize ngikhumbule lawana ngoba ayingathaphila because vele mase kuyisama ngiyawaqunta ama-flower ngizowafaka kumavazi endlini yami because ngikhumbula lawana engawabona ngahle yes so ayiphepha emahle ezithingithing zezihlahla ezinkulu emahle but ama-flower lana engathi aphefumula engathi yazi ayimahle ngawabuka ngisabuka ama-flower lana ngabona amatshe amahle cwebezela igolide yazi lama colors nje different amahle yazi ngisabuka lapha ngithi kwaze kwaba kuhle lapha ivoice lana yabe sesithi go you shall dwell in the luminaries of light you are of peace you are of peace you are of peace yes khonapho okay ngangihlala endaweni indawo lana buti iflat la khona kwakuthakathwa lapha engicabanga ukuthi ubona lo mbono engicabanga ukuthi uSathane vele wangithatha ngoba ngase ngiqalile ukubamba izinto leziyana engangikhulume ngazo wangibeka endaweni lapha zangiqeda khona endaweni yabantu bakhe yes ufika lo mbono ngikuleyo ndawo yabantu bakhe ngathola ke ama verses ngoba isikhathi sesihambile uJohn 14:27 ukhuluma ngokuthi khona umhlaba ngekulinikeze ukuthula ngendlela uNkulunkulu azolinikeza ngakhona ukuthula yes so ngase ngiunderstand ukuthi ukuthula kukaNkulunkulu akuunderstandeki loba usembonweni uyakubona ukuthi ukuthula okunje ngeke ukubone akukuthole loba kunga ngokunye ukuthula kokuthi mawubuya lapha ungaze uzama uhambe kumbe ezintabeni ngaphi ukuthula kunjalo khana ngeke ukuthole vele okunye lakho ngeke ukuthole ukuthi siyakuthola khona le vele ezulwini endaweni uNkulunkulu abesilungisele yona kodwa lapha emhlabeni ngeke sikuthole yes so kuthe kusenjalo ke bhuti wami embonweni ngabona futhi ngiyahamba mangihamba kuthiwe kimi khangela ukhangela ikubheka
mangithi ngiyabheka ngibona ulwandle Oh. ulwandle kuphuma inkalakatha yenyoka lapho mangikhangela ise iphuma emfuleni olwandle inkulu ngibheka phezulu ngoba ilizwi lithi when the time is right uzahamba uyekulwa lenyoka leya isebenza lenkanyezi ezithu xa ngikhangela inkanyezi zithu ziphezulu emkhathini seseduze kodwa kuthwani zisebenza lenyoka la bese kuthiwa kimi isikhathi sizafika uhambe ukulwa lenyoka la lenkanyezi zenziya Okay. so ngangingawu understand umbono Yes. ngazibuza uNkulunkulu wabe semfundisa ukuthi isikhathi masifika uzakulwa lo Sathane uqobo All right. lezi ngilose zakhe zobumnyama Yes. so ngase ngifunda incwadi kaIsaiah 14 ekhuluma ngokuwa kukaSathane Oh yes. ingilosi ziyabizwa ngezinkanyezi Yes. kuthiwa wena ndosakusa wawo wena nkanyezi enhle yasezulwini Yep. ngenxa yokungalaleli lokufuna ukufana naloNkulunkulu nxa sikhangela imimoya yonke nale engcolileyo ihlala nga eminye ihlala ngaphansi kwamanzi eminye ihlala emkhathini so ngasemboniswa inyoka iphuma emanzini ngabonisa inkanyezi ezimbili emkhathini Yes. nxa sesifunda futhi uRevelation uyasitshela ukuthi khona izasuka inyoka ngaphansi kolwandle umgobho omkhulu usuzokulwa manje emhlabeni labangcwele bakaNkulunkulu Yes. yisho isikhathi esikuso siyeza futhi esinzima manje ngoba nje lishunyayela ivangeli linje silwa lo mgobho Oh yeah. silwa lo Sathane ngangingaku understand futhi wami ngoba manje athi sengichasisa indaba zikaNkulunkulu ngoba ngavuka ngathi isikhathi sakhona mase sifikile kuzabe kuyisiphi isikhathi sokuthi ngikhulume izindaba zikaNkulunkulu in fact asosami ngedwa ngesabantwana bakaNkulunkulu bonke abahambisa ivangeli lombuso Oh yes. silwa lo mgobho Yes. uSathane inyoka endala Yebo. ngiqinisa abazalwane phandle Oh yes. ukuthi asilwi nje silwa lo Sathane ngoba nguye ongena phakathi kwabantu abayenzise izinto ezimbi Hey. njengoba sichumayela ukuthi abantu abaphenduke sithi kabachiya imisebenzi yomubi umgobho lenkanyezi zakhe lezana ezimnyama indosa kusazi robhayo lazo ezinye inkanyezi athi asambeni ngiza mali ngisupporta mase ngilesikhundla lapha sengithethe izulu leli zaliphi izikhundla namhlanje siyakwazi ukuthi imfuli labanikazi Yeah. ngingiloseza evele ezaduhayo kuNkulunkulu siyakwazi ukuthi ulwandle lunje umhlaba sikhuluma ngababusi siyakwazi ukuthi eSouth Africa lapha kule demon elikhulu elibheke eSouth Africa eZimbabwe kule demon elikhulu every country every like indawo ngendawo every village kule principality bathi ngesilungu batsho njalo kule demon elibheke indawo yokuthi manje khona lapha ekuthiwa ngapi eWhite City ukuthi makufika nje umntaka kaNkulunkulu oyi1 okhulekayo uyabe sebhekwe idemon lela selikhuluma nama agents alo manje ukuthi ufikile okukhanya lapha noyinkanye zokhanya because bayakwazi ukubona bokukhanya Yeah. bayakwazi ukubona bobumnyama Yes. so uma uNkulunkulu ethi when the time is right uzakulwa lenyoka la lenkanyezi ngangakwazi mina Yeah, ngiyakuzwa. and mase ngichiswa ilizwi lokuzofakaza lapha ngithi ngabe sesifikile yini isikhathi kodwa manje le message ayiqondanga mina ngedwa Yes. mawuhleli lobufakazi buzofakaza ngoba isikhathi sokuthi sicobodise umgobho inyoka sinyathele bakithi yisho sena lesi Oh yes. Qiniso. yisho sena lesi isikhathi abantu bhuti uNkulunkulu uyakhuluma lawo bahleli lobufakazi Yo. sizamnyathela ngani kanti thina uRevelation uthi Isho njalo. bamnqobe ngegazi la ngobufakazi Yebo. thina sizamcobodisa so Ngabufakazi. yena mayefika uzasichaya isithenda silahlele phansi Yes. ekukholweni Oh. thina masifakaza simthi ngqu ekhanda abanye bethi ngqu umgogodla abanye bemshaya enyaweni Yes. ma agents akhe sesilahlela phansi ngoba uSathane bhuti wami ngisakhuluma ngendawo le ngangihlala kuyo Hey. Yeah. enale elathi ilizwi isikhathi mase sifika uzakulwa buti ngithandaze Okay. ngisembonweni ngithandaze kwakuthakathwa laphana akula buthakathe engingabubonanga anginokubona ifleti lonke abantu bakhona behleli phezulu kwenye indawo kudliwa kumbe babe initiate kumbe kwabe kusenzwana nkwazi mina nje ngangathandwa kulelo fleti
ngangingathandwa eqinisweni futhi kulalapho usathana kantrapha khona ngazithola sengingene ebufebeni efletini lelia yo kodwa ngifuna ukubonisa abantu ukuthi khona usathani utrapha njani umuntu cause mina nganginanzelela ukuthi ukuthandaza kwami sokuba disturb ngithi bona babezongitrapha mina ngafika ngaba ngokukhulekayo okay bathe sengingokukhulekayo base kugwayenzakala kwafika indoda ngayehlulwa imisebenzi yenyama le kade ngikhuluma ngayo ngaba le boyfriend oh yeah bathi uNkulunkulu lokho ekhuluma yes ma iboyfriend leyo ngiyibona ngayiboniswa ukuthi uthi yayifika kuliphupho elalivela kuSathane uqobo okwasokufanele mina nginqoba umsebenzi wenyama okay uthe kwazi kahle ukuthi lo mama lo uyakhuleka wabethi ngizokushada ube umfazi wesithu oh okay yeah ngoba ngangithe hayi waphikelela ngaze ngamqoma ubudilwane umfazi wakhe yagula siyamkhulekela kwafika isikhathi wathi uzamtshela ngathi uzomtshela nini ngoba engazitshelwa ngabantu kuzaba kumele umcele yes uphiwe imvume nguye yeah la msengimanje umsebenzi wenyama ukuthi ayima isithembu sakhona ufaze sivuma angilandaba ngoba mina ngumuntu okhulekayo angifuni indoda njalo everyday kimi so zabe kwazi kuya kumamdala ebuye kimi ngibe lesikhathi sami sokukhuleka kodwa ngase mbanjwe ibufebe engizokubeka ngitsho njalo futhi kwakuyitrap kaSathane yeah kusenjalo athi hayi asimlinde aphole simtshele sepholile bese ngimtshela mina ukuthi usekwazi lo muntu ngoba ngase ngiyambulela ukuthi usekwazi ende sokuzaba nzima ngoba mawumtshela vele yena sekwazi kanti vele uSathane wayefuna ukungichitha futhi wayengihambise esigodlweni sakhe efuna ukungichitha lapha kwakumele ngidestroy kuthe sekunjalo indaba yaduma umfazi wabuya esezongiapproacha ezwe ngabanye abantu ngabe sengimtshela ukuthi iqiniso impela indoda yakho yathi okwakuqala nje ngiyaxolisa bengisalinda ukuthi kahle kahle besafuna ukucela ukuthi kwakhe kimi wena ungamphiko ahead sezongithatha ke asihlanganise so uthi ubelinda ukuthi wena uphole umfazi ke sahlala imeeting sibathathu uyayehlula indaba indoda yathi ukuthi hayi mina bengimthanda impela uMancube ngifuna ukumthatha kodwa ngiyaxolisa lami bengilinda ukuthi uzuqine ngikutshele so okay but lapho engifuna ukubuya khona yayehlula vele sahle sahlukana nobaba lwa yeah lapho engifuna ukubuya khona ukuthi kwakuyitrap umfazi wana vele wahlathi isithemba ngisifuni mina ngathi hayi mawungasifuni lami ngeke nginjani ngingene entweni le ndoda lana vele yayisijikajika kodwa bazalwane mfuna ulibonisa ukuthi uSathane uzakuhleka kanjani mawusunkwele kutrap yakhe and igama likaNkuluNkulu uzalithukisa njani lapha kangikhulumi lokhu ukuthi kumbe njani into leyimbi bazalwane bengingayifihla kodwa mfuna ulibonisa ukuthi khona mawumntaka kaNkuluNkulu be careful yes ngoba into iyenzayo wena iyenza ukuthi igama likaNkuluNkulu lithethiswe futhi yenza ukuthi abanye abazalwane abakhulekayo babukwe kabi ngoba mina for sure ngaleso sikhathi abantu bake bazibuza ukuthi bakhuleka kanjani abantu mabeyenza imisebenzi enje ngoba umfazi lwane sezitholela into lana yayisiyubufebe ngase ngingofebileyo uyabona ukuthi mina umuntu ngimtshele kuqala ukuthi asiyenze kahle but uSathane ngoba vele yena wayefuna ukuyangisa mina wayijikajikisa kahle yazi bakhuluma nje abantu bakulelana iflat bayalazi kahle likunugget le eYipro umamfundisi mina so mamfundisi bazalwane bami but ngase mbizwa umamfundisi umamfundisi ofebayo ngahamba ngaya sivuma isono sami kuNkulunkulu ngathi kabakhulume inkosi vele ngimubi ngavuma isono sami umfazi lana ngamxolisa ngaxolisa selumfazi lwana ende waluza uxolo lwami lalo wangilwisa ngoba vele wayi right ukuthi andwise futhi wandwisa ngezakhe indlela njengomuntu uNkulunkulu amphile ukubona ngabona ngalwa laye kakhulu futhi umama lwa because umama lwana wa realize indoda ayithanda so umuntu esebona indoda isithanda lo uzakulwa vele yes wayenza ngazo zonke indlela mina ngase ngikhuleka uNkulunkulu ngacela amandla okuphuma indoda yakho nathi tithe yazama ukulandelela ngathi ngathi ukukubona nje uquma nje usiza kimi ungalinge uhluhlale kwakho indaba zakho zakuhlula ukuthi uzenze kahle uqalisa okwaqala vele isithemba sivunyelwe eBhayibhelini ngoba ngase ngisechile ngathola ukuthi bonke ababengena esithenjini babezenzele okay kwakungasho uNkulunkulu lami ngase ngisithi hayi senza wela nje kodwa asontando
Yeah. kaNkulunkulu asikho uNkulunkulu akudalela abantwana bakhe. Yes. So kulelo flat ngathukwa bhuti wathukwa lo uNkulunkulu kuthiwa abathi bayakhuleka. Bakhuluma shema abantu bhuti ngazwa. Hey. Ngamcela uNkulunkulu ukuthi angithethelele. Yikho lapho uNkulunkulu angitshela khona ukuthi uzakulwa lenyoka lezinkanyezi. Kufike ke welinye ilanga futhi ngiyathandaza ngo12 futhi abantu bebesithi mangikhuleka endlini yami babe bemile phandle bebizana. Bemile phandle lokuthi baye bemelena sikwazi bahle bezokuma eminyango. Angazi ukuthi babefuna ukuzwani kumbe base befuna ukusilwisa in a physical way, I don't know. Because babe kwenza. Yeah. Kwakuthunyelwa abantu besiza kimi bezocela imkhuleko bethunyiwe. Ngiyakhumbula omunye umntwana wahitshwa so engena endlini yami. Yo. Ethunywe yilaba ku cabinet yama witches. Oh yes. Umntwana ona wathi engena endlini yami ngithi babethanda ukubuya kimi sizokhuleka loba ngasafuni sifuna ukukhuleka. Wahitshwa wathi ngiyachokeka. Lo omunye umntaka bhuti amangihlala la wathi igama lika Jesu liyachisa vele. Okay. Yabo kanti yena ubonile. Oh yes. Wacha lona umntwana sazama umphusa amanzi ngathi phakamisa izandla zakho uyisephe echokeka yedwa. uNkulunkulu engibonise ukuthi baye bethunyiwe. Bayenza ngazo zonke indlela. Umbono emfuna ukubuya kuwo sengenze njalo. Isono lesikwakufanele singilahlele phansi futhi ngiwe. Ngingasakhuleki. Yeah, okay. Ngoba ngifebe phambi kwabantu abambone ngikhuleka. Uyayibona into uSathana yenza? Hey. Ngifebe phambi kwabantu abambone ngikhuleka. Manje sebesisithi kade manje ubekhuleka. Ngabe sensithi inkosi ukulunga kimi ngakukho. Ngiwele trapping ngendaba omtshado. Liyabona futhi ezinye izinto zasemhlabeni ezisigijimisayo ukuthi ufuna ukuchata. Uzucina ulahlekelwa maybe ukuhlakanipha ungabhekela lo mtshado ozayo ukuthi ungumtshado ovela kuNkulunkulu yini. Yebo. Ngoba shuka lo ungaveli kuNkulunkulu wawuvela kuSathane ucecisiwe egqoka ishudu Sathane ezongiwise kukhulekela. Bangihleka labo engangikhuleka labo. Bathi uyalayeka. Kulelana flat futhi. Zazibuya lapha kabutwa. Uhlewa ngisho nabantu okhuleka nabo. La ngabantu engikhuleka lawo. Ngazolwa before ngibuya kule inglosi angazi inglosi ayigcina iHebrew mbe inglosi yokumnyama enjani. Ngazobuya ke bhuti wami ngifuna ukuxwayisa futhi abaprofeti abaphiwa ilizwi besambulelwa ukuthi kubalulekile ukuthi sicela umoya ukuthi into esizambulelwa ngoNkulunkulu. Yes. Nxa umephu ungabuyanga layo lapha equarter to media maybe kuyilizwe litshela bonke abantu kuyilizwe lomuntu oyi1 zama ukuthi mawungatshela ngumuntu lwana ungatshela omunye umuntu. Mangabe liqonde empilweni. Asithi ngilelizwe liqonde wena. Yes. Ngicine senditshela omunye umuntu. Okay. Ngakwenza khona lokho. Wangaya kumnikazi wendaba. Okay. Ngisesaba ukuya kumnikazi wendaba. Ngibona usisi wami engumngani wakhe omunye. Yes. Indaba engangiyambulelwa yayisesabisa. Ngoba ngangibona sihlala lapho indawo ngeyakhe. Ebusuku kungena inkalakatha yenyoka indlalelwe ilembu iyafidwa idla inyama. Hayibo. So ngithi mina ngazi ukuthi umngani wakho lo indaba le inzima ngoba iyaxabanisa. Mina useswami ngitshela ukuthi hayi maybe mthathu uhambe la nga echurch. Ungamtsheli. Yes. Uyayibona? Kanti useswami isifuba sakhahlelwa. Abadala bathi sakhahlelwa liyashi. Yep. Useswami ayitshela omunye lwana ayizwe ngomunye wahlanya usisilwana. Athi wena uyazazi indaba uNkulunkulu uyakwambulela uyathula awutsheli ngahle ngathi ngiyaxolisa siswami vela ngeke ngimtshele lutho ngoba ngangatsho ukuthi utshelwe. Mina nganthe yawo abakuthathe nje bakuse echurch. Yes. Yazi but into futhi emfuna ukuthi abantu benanzelele ukuthi labantu ozohlala labo ubabheke. Ubakhulekele le ndawo ohlala kuyo uyikhulekele ngoba laphana labantu ababengisurroundile bonke akulabungcwele abantu bakhona bonke lenhliziyo zabo zazingenye into. Because umuntu futhi mawuhlala endaweni kahle labantu abalokuthula awubi phakathi kwama problems. Yeah. Kuba njalo. So ngizothi abantu labana ngikwazi kumbe babengamazi uNkulunkulu kumbe vele bona ngabantu labana babethanda ilikhona iverse ethi bathanda umnyama. Bangumnyama ngoba lo mnyama bawuthanda. But angaze ngubone ukuhluthwa lokuhlanja lazo kunje yakhona lokhana sithi ngahlala eflatini la ngingumntaka kaNkulunkulu ngaye ngazibuza ukuthi kade inkosi yami ngihambe ngaphi wrong. Kade ngisuke endaweni yami ebe right ngahlala endaweni wrong labantu aba wrong abangamazi uNkulunkulu
Eish. and usathani ilendlela ukuthi abasebenzise futhi abantu labana to destroy you. Hey bakithi. Sengilaphana usisilwana ilizwi lafika kimi lathi uxolisa Okay. ngoba uyenze okungekho right. Oh. Akusase yisiprofiti sokuyikunyeya. Yeah. Sokuyihleba. Okay. Ngaxolisa kusisilwana ngamfakela imessage ngathi yaziswa wami izinto zifike ngendlela embi. Izuhlungu errong futhi esihlambalaza igama lika Thixo. Yeah. Usisilwana wabala kamphendulanga kodwa ngathi sengihlangana la wangijabulela. Oh. Ngatshela ukuthi kusho ukuthi ungiforgivile. Sacina ke right. Kodwa nansi ke indoda yakhe, boyfriend yakhe. Mina sengixolisile, iboyfriend ibuya manje sisithi izongilwisa. Ibuya manje embonweni. Oh. Nxa ibuya kulento ethi kimi vuka kodwa ngisembonweni. Angene ubhudilwana bhudwami. Yebo. Egqokile nje kahle. Ephethe umese. Ahlathi namhlanje zokubulala. Ilizwi likhulume kimi lithi xolisa. Ngoba wena wathatha isiprofit wasihambisa ngokuhleba. Oh, yeah. Ngithi bhudwami ngiyaxolisa. Instead ukuthi ngibuye kuwe le girlfriend yakho. Mina ngacabanga ukuthi le ndlela ngingatshela usisi wami kwenze ngendlela engangiyibonile kuzaba right. Ngicela ungixolele bhudwami into engayenza imbi kakhulu. Oh yes. Imbi. Ungixolele. Yebo. Ubhudlwana athi akulaxoloza luthola la. Yo. Wena uyafa manje. Ha. Ilizwi lithi khuleka. Bhuti ngakhuleka. Nxa ngikhuleka ubhudilwane into engayibona laphana angiyikhohlwa la namhlanje watshintsha umuntu. Ngaqala ngabona impahla zakhe zikhithika. Oh. Nxa zikhithika useyingulube. Yo. Ingulube ilempondo. Ezinto ezichaya le usenuka. Wanuka endlini ubhudilwana waba ngenye into angazi ngoba wayejoin i-occultic group. So ngananzelela ukuthi lento yiwo abayikhonzayo. Oh yes. Abayifidayo. Yeah. Ngezinyama lezane engangizibona. Oh. Yiyo esifuna mbulawo ngoba ngabona isecret yakhona izokudla inyama. But into yamangazayo. Yeah. Amandla kaNkulunkulu. Esenuka eseyiphiki. Khona sesithi please my sister I'm sorry. Ngathi yilo uxolo lwakho lolo? Wathi yes. I'm really sorry. Ngathi lami I am sorry. Saxolisana lo Sathane. Kazange phinda cross ipath yami ubhudla. Oh yes. Shwali igama lika Jesu bayalisaba. Yeah. Ngoba kodwa ngangibayenze kabi. Oh. Loba besebumnyameni. Ngoba uNkulunkulu kalandaba ukuthi umuntu usebumnyameni kumva ngaphi ufuna iqiniso lakhe ehlale liqiniso. But mase ngixolisile. La Sathane wa respect. Yeah. Because uNkulunkulu exposed uSathane. Oba ungaphakathi. The really into ababesebenza ngayo. Yiyo eyaxolisa emandleni kaNkulunkulu ngomthandazo engase nguyenzile. Ngabe sesithi lama I forgive you. Oh yes. Ngisukela lapha sesile peace. Sentuthe flatini lelana lo bhudilwana lo mfazi wakhe sile peace but ama secret akhona too much engiwaziyo but ngase ngifunda ukuvala umlomo wami. Inkonzo zesiprofit ziyaxabanisa futhi abantu. Kanti kwakufanelanga axabanise kufanele ziyakhe. Yes. Thina mawusiphiwe sisebenzise ngobuhlakaniphi. That's why aba prophet siyazondwa ngoba kuthiwa singabachithi. Singabaxabanisi. Abaningi abayambulela imfihlo. Ngiyababalela kuba prophet ngoba uyabuyambulela izinto abanye abantu abangazaziyo. Yebo, Ngoba kwesinye isikhathi ugcina ungatshelanga umnikazi ugcina usuyitshela omunye umuntu. La kuNkulunkulu futhi impi. Ngcono uthule, ukhulekele uthule. Oh yes, ngiyakosi. Nxa kuyilesi esisiza umhlaba wonke si right kanje njengoba selisivulele ama podcast anje ngoba sizosiza abantu. But mawusehlule ukuqonda umuntu straight asithi umbonisi ukuthi uyenza into embi engamchabalalisa mawusehluleka mkhulekele. Yeah. Ungasatshela umunye umuntu. Yebo. Kodwa mawulesibindi ngiqonde. Kungcono ukuzondwa nguye ngoba uzabuyenze njengoHezekiya umlindi. Kodwa mfuna ufele bubini. Yes. Kodwa ngizokuxwayisa mfowethu uNkulunkulu utheni? Yebo. Phuma khona lapho. Yo. Yabo. So mina ngeke ngafeyila futhi khona lapho. Ngafunda nzima sebezombulala. Kulelo flat ke nxa isikhathi sesavuma. Ngakhuleka. Laba sengiright labo. Kodwa ngisalwa la laba abanye. Ngoba bebebaningi. Iflat lelana bekungalalwa futhi. Bekuthakathwa angaze ngihlale endaweni ethakathwa njengaleya. Ngakhuleka futhi kungo12 so manzi akhuleka ngo12 ngathathwa futhi.
mangithathwa ngiguqile kodwa ngizibona sengisemkhathini manje nxa ngisemkhathini ngiyakhuleka ngayibona ingilosi enkulu emnyama thu yazi angazi kumbe zathi umuntu kumbe zathi yini leya yabona igiant yeah umnyama yonke indawo amaphiko amakhulu amnyama thu uthi yakhala yascreama yayimemeza yaphapha from eHebrew le ngayibona izofika eCBD iphapha mina ngikhuleka iphapha ikhala so yazi yakhala but ivoice yangaze yathi yenza lokho kuthiwa yini echo ikhala isisekudeni ngayibona singapha endaweni zabo Dolfontein eCBD yeah ngabe sengibona manje sensendlini yami ilizwi lithi nanti hashi uligibele ihashi elimhlophe nxa lifika ngigibele ihashi lela ingloslane sehambile ngoba emva kokuhamba kwengloslane emnyama kwaba lokuthula ngaye endlini yami mase ngigibele ihashi lelana ngifika manje ihashi lingehlisa eceleni kolwandle kuthiwa bheka amadoda engawabona lapho but ayemaningi ngendlela engayaziyo begqoka amashudu lana ikhala yawo yayingathi njengelokho kweCoca-Cola futhi ngathi njengala njengebhuku leli amajacket akhona befaka amathayi bephelele nje beqokile bebaningi ilizwi lithi mana khona apho ubukela into eyenzakala khona lapho bangena ngaphansi kwamanzi ngithi manje bayenza beqoke kahle kangaka lithi lizwi yabona lapho ngaphansi kwamanzi yikho lapho kumoshwa khona izibeletho zabomama bonke yo okay ngase ngisithi inkosi kunzima emhlabeni wathi kunzima so into amangazayo ngamadoda abantu bathwele phandle bajoinile usathane bantu baningi ku Kingdom of Darkness futhi so kusho ukuthi lapha basebehambisa basubmit amawumba abomama abasho omama abaningi athi ngathi makunjalo kusho omama abaningi abasela amawumbu basubmit ngaphansi kwenkosi yamademoni nalaba akhonzayo bapha ama riches bezokwazi kuba rich baqoke namasuti phela baqoke namasutu waphela kanjalo umbono ukuthi umhlaba lo ngendlela omubi ngakhona le flat lelana ngamangala kakhulu ngoba lo muntu lo engangilwa laye angazi kumbe laye waye kuyo nalani Occultic group angazi ngoba from there ngabe sesiyaboniswa inglosi lana sesukile sesiyaboniswa khona ngoba la ngambona inyoka yayisidla angazi yayisidlana so kumbe la wayiphathi abantu bona labana angazi so ngizothi kubazalwane ububi bazalwane phandle kugcwele and onkulunkulu abakhonzwayo phandle baningi kodwa thina siphiwe igama eliyi1 uJesu siphiwe analama amagama amathathu ubaba lo moya ongcwele lo Jesu kodwa silandela igama elithi Jesu eliyilo elisisa kubaba ezulwini yebo hey bakithi hayi siyabonga ufakazi bakho amavesi akhona kodwa maningi ngeke sisawavula ngenxa yesikhathi amavesi mhlawumbe ungawakhotha ke nje sivale ngokwakhotha ngithi ngifuna ukubuya kuleli ulo Revelation 21 verse 18 to 21 okay the Revelation 18 ngiqale from verse 21 yeah amen. Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea saying, thus with violence the great city Babylon shall be thrown down and shall not be found anymore. 22. The sound of harpists, musicians, flutists, and trumpeters shall not be heard in you anymore. No craftsman of any craft shall be found in you anymore. And the sound of a millstone shall not be heard in you anymore. 23. The light of a lamp shall not shine in you anymore, and the voice of bridegroom and bride shall not be heard in you anymore. For your merchants were the great men of the earth, for by your sorcery all the nations were deceived. Amen. Yes. Amen bazalwane siyabonga ngiyithanda lencwadi ka Revelation 18 ku 21 esibonisa lesifundisa ngomhlaba lo esiwuthanda kakhulu bazalwane ukuthi kuzafika isikhathi umhlaba lo bazalwane esiwuthanda lalokuthi ngendlela esiwuthanda ngayo lezi zinto ezenzakala lapha emhlabeni ezinye ezingasisi kuNkulunkulu esizithanda ngakhona kuzaphoselwa
phansi njengelitshe kuthiwa ilitshe lokuchola elaphoselwa ingilosi laphoselwa phansi ukuthi umhlaba lo usazodilizwa kusale kungasela lutho okubonisa bazalwane ukuthi munye uJesu ufanele simthande Yebo. munye uNkulunkulu munye umoya ongcwele okufanele simlandele bazalwane ngoba lokho esikuthandayo bazalwane okwasezweni uNkulunkulu wasi like usibolekile kodwa kwakufanelanga sikuthande ukudlula yena uqobo ngoba konke lokhu kuyofika isikhathi ende sesiseduze isikhathi sokuthi kuphoselwe phansi okuyikuthi sizakhala kakhulu ngoba abaningi sabe sikhalela ubuhle bezwe selingasabonakali lokuthi beliyisimo bani so sizakhala kakhulu ukuthi umuzi omkhulu lapho ikhuluma ukuthi iBabylon sizakhala kakhulu ukuthi umhlaba obumuhle kangaka kuthiwa kusela ngisho music omnandi ozaphuma khona ubuthakathi bonke lokwesibubona ubuthakathi soba upgrade kulama satanists kulama witches kulani kula all kinds kuzabe kungasekho lisho njalo iBhayibheli lithi kuzabe kungasafunyanwa kuthi ukuthi umhlaba lowo nemsebenze ekade senziwa ngabantu kuzacholwa kuphele ukuthi du kusala umuntu loNkulunkulu kusala umuntu loJesu so bazalwane lapha ngize ukuthi bazalwane bami ake siqondeni kuJesu Kristu ongumqalisi nomphelelisi kuNkulunkulu labana babehleli kuGenesis besithi masenzeni umuntu ngomfanekiso asifuze thina sike sifuze uNkulunkulu sifuze umoya ongcwele sifuze uJesu ilizwe sibekwazi ukuthi sibolekiwe ama material things sibolekiwe ungafa manje awula access yokuthinta isitulo umbifoni yakho so bazalwane bami ngizothi mina akasiqineni indlebe ezingavulekanga zivulwe bakithi ngomoya kaJesu Kristu oyehla ngomlilo kazivuleki indlebe lenhliziyo nika nini uJesu permission bazalwane bami sisiya ku Revelation 3:20 okay 3:20 uJesu uyasithanda kakhulu yebo uthumile abalindi ukuthi abantu bakaNkulunkulu bezwe kafuna obhubhayo iGehenna iheli wayengalidalelanga abantwana bakhe wayelidalela uSathane engilosi zakhe leziyana kodwa kuSathane sowayenza ukuthi iheli lelana uNkulunkulu uSathane uyakwazi lalidalelwe yena so wamekha sure ukuthi labantu bakhe laba abathandileyo kakhulu wabalethe emhlabeni kufanele bengena khona so asiyeni ku Revelation 3:20 yebo uverse 20 uthi behold I stand at the door and knock if anyone hears my voice and open the door I will come into him and dine with him and be with him and be with me. Amen. Balo 21 futhi. No 21. 22 yeah lo 22 mba. Okay. To him who overcomes I will grant to sit with me in my throne. Amen. As I also overcame and sat down with my Father on his throne. Amen. 22. He who has an ear let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. Amen bazalwane bami ngeverse le eka John eka Sambulo 3 ku verse 20 isiya ku 22 uJesu uthi bheka ngimile eminyango nginqonqoza ngiyaqoqoda aluba umuntu esizwa ilizwi lami kavule umnyango lapho umnyango wakhuluma ngawo inhliziyo ukuthi uJesu ka force umuntu it's not by force kodwa it's by your choice kodwa nxa ulizwa ilizwi lakhe mayingabe likhuna inhliziyo yakho mzalwane wami vula inhliziyo yakho nikeza uJesu permission yena ukunikezile konke uJesu kodwa ufuna wena ukhethe ngoba kangeke azingenele uJesu azokutshela yena ukuthi phila so kodwa aluba wena usithi Jesu ngena uthi mina ngizangena ngihlale lawe uJesu nxa sengena empilweni yakho ungena loba uNkulunkulu angene lo moya ongcwele bakufundise indlela zokuphila ngakho masingavumini ukuthi emzimbeni yethu elithempeli likaNkulunkulu bese sivumela uSathane abuse kodwa kasivumeleni kuphela uJesu Kristu oyindlela leqiniso kube nguye ohlala kithi ngoba yena uJesu wayekhona sidalwa laphana uJesu yikho wabuya wazosifela wayezohlenga abantu okuthiwa uNkulunkulu wakhuluma ilizwi kwadalwa abantu labo bantu kuyithi thina okwadala ngisho izulu lomhlaba ngakho Jesu kafuna ukubona umuntu echabalala uyacabanga uNkulunkulu mayesithi masenza umuntu ngomfanekiso belomoya ongcwele bayacabanga ukuthi labo bayipart of labo bantu ngakho bazalwane bami uPaul uthi siyalincenga lami ngithi ngiyalincenga ngoba lami ngiyancengwa ukuba ngihambe endleleni efaneleyo amen asibonga kakhulu seswami sibonga kakhulu nje ngobufakazi osiphe bona nangezwi osisharela lona njengamanje elizwe kuyilona ngempela ofanele sambe ngalo sigijime ngalo yabona nje ubufakazi bakho nje engingathi ukukuthola ukuthi
ngempela kufanele sihlale siqine enkosini Amen, nasemandleni ayo nanokuthi futhi ke nje sibambananga nanyama nagazi ngempela bhuti wami. khona lemimoya emkhathini lisho njalo izwi Kakhulu. yona lesibambene nayo lesixabanisa nabantu lenza singazwani sisodwa ukwabona umuntu mangabe kuhlukumeza uzumzonde Uzumzonde. akusuye Akusuye. usathane behind Sure, bhuti wami, mawususa usathane lo yamuntu ulunge kabi and uyamthanda kuthiwa Yebo. uthando lukababa lwasibekele inqwaba ezweni. Yebo, uJesu yebo. wayezosifela usibe nathi singathanda yazi uzomthethelela uthi yazi yes because of love. So lokho kutsho bhuti wami ngivuma amen. yebo Eh. abazi abantu but into eyobasiza abantu ukuthi bangasetshenziswa ke ngomubi Amen. ngoba nathi yithi simvumelayo uma basebenzise njalo Amen. thatha uJesu abe inkosi nomsindiso kuphela kwakho Amen. khona ngeke akusebenzise usathana Amen. setshenziswa uJesu Kristu setshenziswa umoya ongcwele Amen. khona uzokwenza okuhle kodwa mangamfuna uJesu wasivumela isitha sizokusebenzisa ekugcineni kuzolahlwa wena thatha uJesu abe inkosi nomsindiso kuphela kwakho sesisayivala nje sesami mhlawumbe namazi okugcina nje Okwami nje Yes. amazwi okugcina ukuthi asebemamukela uJesu abahlele enkosini yes bengasuki awuzwaki kodwa mabaqine baphikelele bakhule yes yazi angazi ukuthi ngathi bakhule babe njengani kodwa bakhule Yeah. bese ngisithi mina labo abangakamemukela uJesu inhliziyo zenu kazivulwe lizivule vumelanini uJesu angene Yes. bese kusithi labo abangamaziyo khulekelanini indlebe zenu khulekelanini lamehlweni ukuthi libone lizwe yeah bese lisamukela uJesu yes ngoba lo sathana uyazivala indlebe yebo ukuthi abantu bezwe bengazwisisi yebo ukuthi lalobo sizwe kuthiwa Jesu uzwe uJesu lokuthi uzwisise yikho engizothi nje uNkulunkulu asize abantu bakhe yebo indlebe zabo zivuleke abasokholweni baqine kakhulu yes bayisebenzele inkosi yebo bakhipha izithelo izithelo ezizadliwa ngabantu yebo kubonakale phela ukuthi manje baxhume kwivini yebo ingatshe ezingajela izithelo ziyaqunywa yes bathele ke izithelo yebo injalo indaba Amen. awu cha wayivala kamnandi amen inkosi kubuse sekugcine siyabonga Amen. yebo uthe uma ngabusha ukuthi yimpi le iyona lesawungene kuyo ke impela ke yabo nje ubulethele ubufakazi nje but into emnandi impe enqotshiwe hayi sinqobile ya noJesu mawunoJesu nje uyazi ukuthi unqobile Amen. thina sihamba ngokukholwa ngokusaba Amen. siyabonga sibonge nakubabukele endaweni zonke inkosi inibusise ingcine nemndeneni nakho konke ahlaleni ngempela kuJesu akukho lapho esiyakhona sihleli sithi nje uJesu Kristu uyinkosi ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen amen